U ovoj streljani na okupiranoj zapadnoj obali kažu da nikad nisu imali više posla nego sada. Jevrejski doseljenici na okupiranim teritorijama, za razliku od drugih izraelskih državljana, bez problema dobivaju dozvolu za nošenje oružja. Izraelski civili posjeduju više od 150.000 komada oružja. Ako tome dodamo zaštitarske firme i sve snage sigurnosti, riječ je o ogromnoj količini naoružanja. Nismo mogli vjerovati koliko će se naša predviđanja brzo ostvariti, jer smo u posljednjih nekoliko dana imali veliki broj ubijenih nevinih ljudi. Palestinske, izraelske i međunarodne organizacije za ljudska prava tvrde da izraelske snage sigurnosti pucaju da ubiju, te da vrše egzekucije. Izraelska vlada negira da se koristi prekomjerna sila. Jedan takav slučaj bila je smrt Eritrejca Haftoma Zaruma na jugu Izraela. Njega je ustrijelio privatni zaštitar. Brojne su kontroverze i u vezi sa Palestincem kojeg je u Hebronu ubio jevrejski doseljenik. Vojnici ga nisu ni pokušali razoružati. Izraelski civili odlučili su uzeti stvari u svoje ruke. Ova trgovina oružjem u zapadnom Jerusalemu rasprodala je sav suzavac, a prodaja oružja povećala se za 400%. Šta je s vama? Jeste li naoružani? Koje vi oružje posjedujete? U streljani kažu kako je broj ljudi koji traže obuku značajno porastao. Broj ljudi je porastao 200%, zapravo 400%. Zbog ove situacije ljudi su zabrinuti za sebe i svoje porodice. Jevrejski doseljenici dozvolu za nošenje oružja mogu dobiti za 1 dan.